ni inama ikomeye cyane yahuje abanyapolitike ba opposition, ni ukuvuga abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barangajwe imbere n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu, akaba ari na wundi ari Joseph Kabila. Iyi nama rero ikaba yahuje bamwe mu bapolitisiye bakomeye bavuye mu bihugu bitandukanye by'isi yose, nk'uko Pero Luara yabitangaje muri video tugiye kubagezaho. Ese iyi nama yari igamije iki? Ni biki byavugiwe muri iyi nama yari ikomeye cyane yabereye i Nairobi muri Kenya? Reka bagezeho ibyo Pero Luara yavuze, ubundi dukomeze n'ubundi muri iyi nama tubinjizamo uko byari bimeze n'imyanzuro yafatiwemo cyangwa ibyavugiwe muri iyi nama. C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya. Ni muri iri hema ryatewe hano muri Karen mu gace ka VIP ka Nairobi, umurwa mukuru wa Repubulika ya Kenya, aho hateraniye inama nini yiswe conclave y'abanyapolitike bo mu mpuzamashyaka z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo banyapolitike rero batavuga rumwe n'ubutegetsi baturutse impande zose z'isi, abo muri Afrika, i Burayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada n'ahandi. Bose bitabiriye iki gikorwa cyatumiwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko atangiye abivuga Peter Luara rero, bakaba bateraniye muri Karen, ni quartier y'abakire, ni quartier y'abaherwe muri Repubulika ya Kenya, aho muri Nairobi, aho Karen twegeranya na Vision City mu Rwanda. Ubwo sinzi niba ariko twabyita nka Vision City cyangwa Berea muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho rero bashinze ihema, na ahantu hafite umutekano ukomeye cyane, kuko muri uwo mujyi ni ahantu haba hari inzego z'umutekano zitandukanye, abasirikare bo ku nzego zitandukanye, kubera abantu batuye muri iyo quartier y'abaherwe iri VIP muri Nairobi, Kenya. Niho rero bakoreye iyi nama, aho hari Habange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2019. Akaba rero yayoboye iyi nama yahuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, yabereye i Nairobi, bise conclave nk'uko Pero Luara yatangiye bitubwira. Abanyapolitike bitabiriye inama barimo Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza 2016, Seth Kikumi, Frank Diongo, Nehemi Mwilanya, Raymond Chibanda, Jose Makila, Richard Muyeji, Kikaya Bin Kalubi na Pasie Saib. Hari abandi bari batumiwe muri iyi nama ariko batayitabiriye, barimo Moise Katumbi washinze ishyaka Ensemble, Martin Fayulu wiyemeje gushyigikira Tshisekedi mu rugamba rwo kurwanya AFC M23, Jean-Marc Kabundi na Delice Sanga. Nubwo ibyari bigambiriwe muri iyi nama bitatangajwe mbere, byagaragaraga ko Kabila na bagenzi be bagiye guhuza imbaraga kugira ngo bakemure ibibazo yagaragaje mu minsi ishize ko byugarije igihugu, birimo iby'ubukungu, umutekano n'imibereho y'abaturage. Muri Gicurasi 2025 Kabila yatangaje ko ibibazo byakemurwa n'ibisubizo 12 birimo gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika ubutegetsi bw'igitugu ubwo n'ubwa Tshisekedi, ibiganiro hagati y'abanyekongo no kuganira n'ibihugu by'abaturanyi. Kabila ayoboye inama nyuma yaho tariki ya 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Kongo rumuhamije ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara byibasiye inyoko muntu, rukamukatira igihano cy'urupfu. Uyu munyapolitike yamaganye urubanza, asobanura ko ibyaha ashinjwa byose nta kimenyetso gifatika icyo ari cyo cyose bafite bigaragaza ko yaba yarakoze ibyo byaha, kandi ko ubutegetsi buri kurwifashisha mu kugerageza kumwikiza.
reka dukomeze bara atubwira ibijyanye n'iyi nama noneho indani uko byari bimeze. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Yavuze ati bose avuga abanyapolitike bahuriza ku bitekerezo bimwe ko ari ngombwa gushyiraho umurongo w'ubumwe n'imbaraga zihuriweho mu kurwanya igitugu n'ubutegetsi bw'igitugu bwimakajwe mu gihugu buhagarariwe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Iyi nama y'iminsi 2 izaganirwamo byinshi. Ati nk'uko gahunda ibiteganya, ibiganiro byatangiye kuri uyu wa 14 Ukwakira bikazasozwa ku wa 15 Ukwakira. Mu byo bazibandamo harimo isesengura ryimbitse ku bibazo bikomeye igihugu kirimo. Icya kabiri hari ugushaka ibisubizo by'ubufatanye mu guhangana nabyo. Icya gatatu gutekereza inzira nshya z'ingirakamaro zishobora gukura igihugu mu makuba kirimo. Icya kane ni itangazo rya nyuma rizasohoka risoza inama. Mu minsi 2 abo banyapolitike bazasesengura ku buryo bwimbitse ibyo bita crise ikomeye igihugu kirimo, barebe kandi uko bashyira hamwe kugira ngo bunganire mu gukemura ayo makimbirane akomeje kurushaho gukomerera igihugu. Hazaganirwaho kandi ku ngamba n'inzira zishoboka zo gusohora igihugu muri iyo mibabaro, kuko gusesengura gusa ntibihagije. Bagomba no kugaragaza uburyo bwo gukora no gufata ibyemezo bifatika. Si ukuza kwitabira gusa, ahubwo ni ukuza kugira uruhare mu nama ikomeye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko igihe kirageze ngo bahurire mu mugambi umwe. Kandi kubera ko Perezida w'icyubahiro Joseph Kabila yitabiriye inama, byabaye ngombwa ko n'abandi bayitabira kugira ngo baganire ku bibazo bikomeye igihugu gihanganye nabyo, ku bukene n'umutekano muke byugarije igihugu no kureba aho byakuye ibintu. Igihe kirageze ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahure bagira umurongo n'urufatiro rukomeye. Hari abavuga ko kuba bamwe batagaragaye nka Katumbi, Fayulu n'abandi ari ikimenyetso cy'uko inama itageze ku ntego. Ariko siko bimeze. Nk'uko bamwe mu bayobozi b'iyi nama babivuze, hari abatagiyeyo kubera impamvu zitandukanye. Bamwe bari bafite gahunda zabo, abandi bafite ibibazo by'impapuro z'inzira passport zitabafasha kugenda. Urugero, Jean-Marc Kabundi ntiyabashije gusubizwa pasiporo ye. Hari n'abandi benshi bashaka kuza ariko babura uko bagera hano kubera izo mpamvu. Nuko rero kubura kwabo ntibivuze ko inama yatsinzwe. Icy'ingenzi ni abaje kugira uruhare. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko kwishyira hamwe kwabo bidakwiye kuba ikintu gifunze. Umuryango ugomba kuba ufunguye kuri buri wese ushaka kwinjira, nk'uko umwe mu bayobozi yabivuze. Iyo umuntu aje ntimukamwime umwanya cyangwa ntimukamuheze. Ni ukuvuga ko umuryango batavuga rumwe n'ubutegetsi ugomba kwakira buri wese ushaka gufatanya. Bityo rero nta nsinzi cyangwa gutsindwa by'ibinyoma biri hano. Gahunda irakomeje kandi ifite impamvu. Hari kandi abagiye batangaza amagambo akomeye ajyanye n'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Hari n'abigeze kuvuga ibintu bidasanzwe, ukuvuga ko hakwiriye kubakwa urukuta runini. Ibyo byose byiswe amagambo adafite ishingiro. Abitabiriye inama kandi bavuze ko batazigera bemera abangiza igihugu cyabo. Umwe mu banyapolitike wagaragaye yavuze ati,
njye ndi umwana wa nyuma w'ubuyobozi bwatojwe na Marshal Mobutu. Sinzigera na rimwe nemera ko igihugu cyanjye kigabanywamo igice cyangwa ibice cyangwa kikigabizwa n'abanyamahanga. Bose bahuriza ku kuba bifuza amahoro, ubumwe n'ukwigenga kwa Kongo. Ku munsi wa 14 Ukwakira gahunda yari iteye gutya: kwakira abahagarariye amatsinda, gufungura ku mugaragaro ibikorwa, ijambo ry'umuyobozi w'inama, gusoma no kwemeza urutonde rw'ibiganiro, gusesengura ibikubiye mu murongo w'umunsi nyuma y'akaruhuko, gusubukura ibiganiro, kugira isesengura ry'imirimo y'umunsi no gufunga umunsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri tariki 15 Ukwakira biteganyijwe gahunda ukuntu izaba imeze: hari ukwakira abitabiriye, gukomeza ibiganiro, gukora akaruhuko gato pause cafe, gukomeza gusuzuma ibiri ku murongo w'ibiganiro, gufata ibyemezo by'inama, kwemeza umushinga w'itangazo rya nyuma, gusoma itangazo risoza inama. Ni muri urwo rwego ibiganiro byose by'inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi biganira ku ngingo z'ingenzi ku hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi hano i Nairobi muri Kenya, turi ku isonga ry'amakuru akomeye ajyanye n'ubutegetsi n'abarwanya ubwo butegetsi ubwabwo, kugira ngo tubagezeho uko ibintu byose bigenda. Abitabiriye bose bahuriza ku kintu kimwe: ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo bwabaye ikibazo gikomeye, kandi ko hakenewe imbaraga n'uburyo bushya bwo kurokora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo ikize igihugu ku butegetsi bw'igitugu n'ubukolonize bushya buyobowe n'ubuyobozi buriho muri iki gihe. Ngira ngo rero murumva uko gahunda zimeze, uko inama yapanzwe, uko ibintu byose byari biri ku murongo w'ibyigwa, ndetse iyi nama ikaba izakomeza ku munsi w'ejo, aho nyuma y'uyu munsi baganiye kuri ibyo twagarutseho. Ku munsi w'ejo akaba aribwo tuzamenya imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ikomeye cyane y'abakuru b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, barangajwe imbere n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Ngira ngo rero murabyumvira neza, iyi nama turakomeza tuyibakurikiranire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro nshuti za Pilot News TV.